Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka kenhon yelek kai jong ka Little Star Higher Secondary School kalayo ban Khur ya ka nam Lahduh haki Tylli ki Kyrdan bakan thop haki under 15 ki Shinrang under 17 ki kentei bat Shinrang jong ka Limpong yelek kai football jong ka Eastern West Khasi Hills district level in the school Subroto Mukherjee Cup football tournament 8,000 apusan ya kabala pelong da kashlem trekam jong ka district sports officer ka West Khasi Hills haka jinga trelang bat ka district sports association mairang hawaphai shakate ka Limpong yelekai hakate ka district ka jingyo ban Khur jong ka Little Star Higher Secondary School ya kate ka nam Lahduh haki Tylli ki Kyrdan kadai hadien bakalala ban penlem no da sago lanot ya ka nongrim Sengkhasi Secondary School haki under 15 ki khana Shinrang kumju ru kala penlem no da sango lanot ya ka St Thomas Higher Secondary School so meleng haki under 17 ki khana Shinrang but the shigo lanot ya ka Ewkh Presbyterian Secondary School haki under 17 ki khana kentei haka jinga kun final kabalalong haka si balang jong katayo hamadan dom maulum pending omyong mairang haka te gasni haki under 15 ki Shinrang ya ka nam best player layo ban Khur da ume ban shan dengdo na ka Little Star Secondary School u top scorer layo ban Khur da Leroy Gadiel Lingdo Maunai na Mairang Presbyterian Higher Secondary School u best goalkeeper layo ban Khur da Khur Sanchar Marthong na ka Little Star Higher Secondary School nangta haki under 17 ki khana Shinrang ya ka nam best player layo ban Khur da Mebalajiet Warjri na ka Little Star Higher Secondary School u top scorer Krebinson Marwin na ka Little Star Higher Secondary School but ya ka nam best goalkeeper layo ban Khur da Pascal Rani na ka Little Star Higher Secondary School Shu haki under 17 ki khana kentei ya ka nam best player layo ban Khur da ka V Karma Salman na ka Little Star Higher Secondary School ya ka top scorer layo da ka Wandari Rani na ka Little Star Higher Secondary School but ya ka nam best goalkeeper layo ban Khur da ka Barisha Marwin na ka Little Star Higher Secondary School haka tegasngi UMDC ka Paryong Mauthat Rashan constituency uba Powell Soklet ulalong kum ukongsan haringkat ka Jingwan Senran lang ADC ka Eastern West Khasi Hills district uba A Nongbri ka DSO West Khasi Hills but in charge DSO Eastern West Khasi Hills ka kong Balarinas Im president ka District Sports Association uba Lambok Nongrang but ki wei ki bala samru ya ki khusna
ba lemah dengan mereka tetap dia pergi school kita semata kan mereka baru ke school di kita po somleng kita cipta kita po dari ke final school nanti po nongdom ngengit kan IMC kita pergi school kemudian lagi jaga kita makam jengai ada po Eastern West Coast District ke Jongi lemah lagi cipta ke Jongi ya ka dekat rensan ke bakum ke ni ngengit kan IMC tentang ya ki kena school mereka IMC ni kita kinong senang ibadan lagi senang kita berpikir nampak kini kelempung. Kini kemudian handphone dah malu kami sangka resan kami kai ia dah Subroto Cup lagi dan dulu dia kai division kita berpikir dibagi kelab kita bagi senang dah kelak senang jaga Eastern West District ini sebentar. Mengenai tempat itu kini lempung kelumru lah berbilang terhenti aduh iki kena kibaret mau dan ni nang hab kibaret aduh kibaret kami kisamlah aduh kisamlah bagian pergi lagi jom kisah tentang mengerti dalam hisab lu kadang kamu mengerti sistem kadang kamu mengilang disiplin kemudian kita kira kai football dengan guys kamu nak kalian jom ka little star session anda kena poin ke state level pendek yang ka disiplin ke joki komo yang ke bagi ai ki coach ki no penya ke joki ngai ba lembah jom katahi kami ni kata ke jom jom dengan kai football dan kemudian kamu berdaya disiplin kan dikajin komu kejumpi bat kampat kajing trash top kejumpi agak kecil tidak dilakai sport ke okey dengan sobat football akan dikepor bah ketika Subroto ketika jelakai di school kamu kut tang abang jelakai football mo abang di school dengan kamu dapat pulekat dengan kamu pas di exam kamu pandai kata kejuk kebanginya buat ya kajing lah jong Ronaldo jong Messi ke bang di school lu jela football kabiang baik mo dan kamu bang yang concentrate ada jelakai football gitu ada boleh ke jogi saya sih dan apa ngana persen ke Kyrdan ai ke play ya ini jogi di bawah semuanya berdua dengan kepor saya sih dengan kamu lembaga Kyrdan dapat ni dengan kepor dan nomor buka dikit pocket room ya ga Little Star High School pokoknya semata ke state level bang ini kamu kalau high nak bakara yang kalau mak hijab pan hikmat ya ke state dunia ke national level bakara ke hikmat nak kamu kaji di Eastern West Coast